ditët janë shumë të vështira. Και θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο για τους ανθρώπους του Θεού. Dhe për njerëzit, për fëmijët e Zotit, do bëjnë akoma më të vështira. Πρέπει να μείνουν στον λόγο του Κυρίου. Duhet të qëndrojmë në fjalën e Zotit. Έχουμε ανάγκη τους αδελφούς. Kemi nevojë për vëllezërit. Μαζί σώμα χριστουγεννιάτικη Ελλήνων. Jemi trup të Krishtit dhe pjesë të njerëzit të trupit të Krishtit. Δεν αναμένουν σπάσει και λέω το σώμα σπάσει. Nëse një pjesë e trupit është dobët dhe ka problem, tar trupi është në dobësi. Δεν αναμένουν σχέδιο που μάλλον του μας συγχαίρει. Dhe kur një pjesë e trupit është në gëzim, tar trupi është në gëzim. Prandaj duhet të shikojmë marrëdhënien që kemi njëri me tjetrin. Δεν είναι τι μας έδωσε ο Κύριος, Nuk është se çfarë na dha Zoti, αλλά τι κάνουμε εμείς για τον Κύριο και για τους αδελφούς μας. po çfarë bëjmë ne për Zotin dhe për vëllezërit tonë. Θα έρθουν να πούνε εκείνη την μέρα εκείνη το όνομα της προφητεύσαμε, ξεβάλαμε δαιμόνια, κάνουν θαύματα πολλά. Në atë ditë do themi që erdhëm o Zot, nuk profetizojmë në emrin ta, nuk hoqim demonë. Κύριος θα πει, δεν σε ξέρω που θα είστε, φύγετε από μη πράγματι στην ανομία. Dhe Zoti thotë që ikni larg nga meze, nuk ju njeh, thotë sepse ju bërët pa udhësi në bërët. Σημασία πώς οικοδομούμε το σπίτι. Rëndësi ka si neve ndërtojmë shtëpinë tonë. Pali në letrën e Efesiut thotë, Δεν είστε ξένοι και πάλι εκεί, αλλά συμπολίτες των Αγίων και εκεί του Θεού. Nuk jeni të huaj në këtë vend, por Δεν είστε ξένοι και πάλι εκεί, συμπολίτες των Αγίων και εκεί του Θεού. por nuk jeni të huaj midis njëri me tjetrin, por ju jeni thonë jeni shtetës së qellor. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών. Duke ndërtuar në këtë themel që Zoti ka vënë këtu, Όπου ακρογωνίος λίθος είναι ο Ιησούς Χριστός. që guri i qosës që është Jezu Krishti. Με το οποίο όλη αυτή η οικοδομή συναρμολογείται Dhe tërë kjo ndërtesë që ndërtohet σε μια οικοδομή που ήταν σύμφωνα με το θέλημα του. në një ndërtesë që duhet sipas vëllënit të Zotit. Εσύ είσαι οικοδομίστης κατά το ξέρω για το πνεύμα. Dhe juve do ndërtoni thotë si një tempull që do banoj frymë shenjtë. Θα ξέρετε τι σημαίνει. E këto e dini çfarë do të thonë. Κύριε μας έχει δώσει όλα όσα χρειαζόμεθα Që Krishtin, Zoti na ka dhënë gjithçka që ne kemi nevojë, να ζήσουμε që të jetojmë jetën e Krishtit στη Βασιλεία του. dhe që të jemi në mbretërinë e Zotit. Βλέπουμε πολύ ανάγκη τον Κύριο. Kemi shumë nevojë Zoti. Μέρες είναι δύσκολες. Ditët janë shumë të vështira. Ο Κύριος λέει είσαι δικός μου και κοιτάξτε τη λέξη του Αμυγά μας. Zoti thotë Αμυγά jeti κεφάλαιο ti jeti imi. Ισαΐα. Në Isaia, Διαβάζω από το 1 μέχρι το 5. mi gama. Η λέξη 605. Në Isaia, kapitulli 53, Μη γάμα κεφάλαιο ke dhafju? από το 1 μέχρι το 5. Nga 1 deri në 5. Kush i ka besuar predikimit tonë dhe kujt i u shfaq krahu i Zotit? Ai erdhi lart para tij si një degës, si një rënjë nga një tokë e thatë. Nuk kishte figurë as bukuri për të tërhequr shikimin ton, as paraqitje që ne ta dëshironim. I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njëri i dhembjeve, njohus i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqja, ishte përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Megjithatë ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet tona, por ne e konsideronim të goditur, të rahur nga Perëndia dhe të porulur. Por ai u shpua për shkak të shkeljeve tona, u shtu për paudhësitë tona, dëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi ta dhe për shkak të burratave të tij ne jemi shëruar. Amen. Θέλω να είναι εκείνος ο Θεός, ο δημιουργός σου. Si thotë dhe Zoti thotë që unë thotë Zoti tant, që Jakob, Πλάστης σου. ai që të ka krijuar, ai që të dha jetë. Κύριος μας δημιουργήσε και μας έπλασε. Zoti na krijovi dhe na dha jetë. Πιστέψαμε στο Χριστό και η ζωή μας άλλαξε. Besuam në Krisht dhe jeta jonë ndryshoi. Είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστό Ιησού. Jemi krijesa të reja në Krisht. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για μας, να ξέρουμε σε ποιον πιστέψαμε. Kjo ka shumë rëndësi nëse ne dimë se ku besuam. Δεν είμαστε άνθρωποι του κόσμου πλέον, είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Nuk jemi njerëz kësaj bote, por ne jemi njerëz frymërorë. Δεν συμπεριφερόμαστε σαν άνθρωποι του κόσμου, Nuk sillemi si njerëz të kësaj bote, αλλά είμαστε άνθρωποι του Θεού. por jemi njerëz të Zotit. Είσαι λέει δικός μου. Thotë Zoti, ti je imi, Ανήκουμε στον Κύριο, δεν ανήκουμε σε αυτό. i përkasim Zotit, jo kësaj Ο bote. Κύριος όταν είναι μαζί μας, Dhe kur Zoti është me ne, κανένας δεν μπορεί να είναι αντίθετος. as dhe njëri nuk mund të jetë kundra nesh.
με παρησία στεκόμενα στο τέλος. Lut kemi guxim që të qëndrojmë në vullnetin e Zotit. Έρχονται δύσκολες στιγμές για να δοκιμάσουμε. Dhe do vinë ditë shumë të vështira që ne do provohemi, Θα θέσουμε τις παιδιά του që të duket nëse jemi fëmijë të Zotit, γιατί ο Κύριος δοκιμάζει τους ανθρώπους. sepse Zoti i provon njerëzit e tij. Τα παιδιά τους θα είναι παιδιά του Κύριου. Fëmijët e Zotit kalojnë mësimin e Zotit. Πάσα παιδιά λέει δεν είναι πρόξενος χαράς, Çdo mësim në fillim nuk vjen si gëzim, αλλά λύπης. por trishtim. Ύστερα αποδίδουν στους γυμναστέντες δι' αυτής, Por pas sa kohës në ata që qëndrojnë, λοιπόν υλικό δικαιοσύνης. marrin paqe, frutin e paqes, të drejtësisë. Όταν διαβαίνεις για τον υδάτο, Prandaj ku thotë të fjalë e Zotit kur ecën mbi ujërat, σου δεν κλείσει. me ty do jem. Όταν για τον ποταμό, Kur je në për lumë ecën, δεν θέλουν να μιλήσει επισέ. nuk do të mbytin. Όταν περπατάς για το πυρός, Kur ikën përmes flakës, θέλεις καεί. nuk do digjesh. Floka nuk do të digë, Διότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, sepse unë Zoti tent, ο Άγιος του Ισραήλ ο σωτήρας σου, i shenjtë i Izraelit, shpëtim tent, Διαλύτρων σου, që të unë të διαλύτρων σου έδωσα για σένα, të shpëtoj. Po. αφού το αισθάνεσαι πολύτιμος ο οφθαλμός μου, ë αφού το αισθάνεσαι πολύτιμος ο οφθαλμός μου, disa qëndrove para sytimi i rëndësishëm, εδοξάστηκε εγώ σε αγάπησα. u lavdërua dhe unë të desha. Θέλω δώσει ανθρώπους πολλούς υπέρ σου Do të jap shumë njerëz para teje και λαούς υπέρ της κεφαλής σου. dhe shumë popull mbi kokën tënde. Λοιπόν, ο Θεός έγινε να κάνει ένα πολύ σοβαρό έργο μαζί μας. Pra Zoti ka bërë një vepër shumë të rëndësishme me ne, Οι δοκιμασίες είναι μέσα στην πορεία μας, στην πνευματική. dhe provat në këtë jetë janë në jetën tonë, sepse kjo është jeta frymërore. Αν ξέρουμε όμως ότι ο Θεός είναι μαζί μας, θα τα ξεπεράσουμε όλα. Nëse dim që Zoti është me ne, këtë do t'i kalojmë. Κύριος μας Ιησούς ήθελε πάντες να προσεύχεστε και να μην αποκάνετε. Zoti thotë, Krishna thotë që ne nga të lutemi dhe të mos humbasim besimin dhe të mos bëjmë poshtë. Γιατί όταν δυσκολεύουμε, έρχεται η δυσκολία στη ζωή μας, Sepse kur vjen në vështirësitë në jetën tona, εμείς θεωρήσουμε ότι δεν μας ακούει ο Θεός, dhe neve shikojmë që ndoshta Zoti nuk është dëgjon, εκεί μιλάμε να χάσουμε την όρασή μας στην πνευματική. atëherë ka një rrezik të madh që të humbasim. Μιλήσει για το Shikimi frymëror. Μιλήσει για τη χείρα. Themi për shembull për gjukatin e kequr. Ζητούσε από τον άδικο κριτή να δώσει λύση στο πρόβλημα της χείρα. Ajo gruaja që ishte pa burr që vajte në ky gjukati pa drejt, vajte që të kërkonte që të drejtën e saj. Αλλά αυτό δεν ήθελε να ασχοληθεί με αυτήν γιατί δεν ήθελε να Sepse por ajo nuk deshte të mirëse me këtë gruan, sepse nuk ishte një fytyrë pa vlerë, s'kishte ndonjë vlerë. Αλλά αυτή συνέχισε να χτυπάει την πόρτα Por ajo vazhdoi të trokaste derës, ti gjukati që ishte pa drejt. και ήρθε η μέρα που ο άνθρωπος αυτός είπε: Αν το θέλω, φοβάμαι άνθρωπο, δεν τρέπομαι. Dhe erdhi një ditë që ky njeri që tha, edhe pse nuk kam frikë nga Zoti dhe njerëzit nuk të problem nga njerëzit, Θα κάνω δίκη στην υπόθεσή της. do bëj drejtësi në këtë çështje të kësaj grua. Και ακούσατε τι λέει ο άδικος ο κριτής, ο Κύριος. Edhe çfarë tha ky gjykatës i pa drejtë. Ο δε Θεός δεν θέλει κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτών. Dhe Zoti ton nuk do bëj drejtësi në çështjen tonë. Τον πόνον προς αυτόν μέρα και νύχτα Ata që thrasin ditë e natë, και μακροθυμεί αυτός. edhe pse ai bën durim me këta. Λέω θα κάνω την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Dhe Zoti thotë që unë do bëj këtë drejtësi në këtë çështje shumë shpejt. Οι εκλεκτοί του Θεού Të zgjedhur të Zotit. και ζητάμε από τον Κύριο τη μας δίνει. Dhe kërkojmë nga Zoti dhe Zoti na jep. Θυμεί για μας γιατί ξέρω ότι έχουμε πιέσει όλα πράγματα. Dhe Zoti bën durimin sepse e di që neve kemi shumë dobësi. Ο Ιάκωβος λέει: Dhe Jakobi thotë, τις πολλά του είμαι άπαντες. ne të tërë shumë kemi shumë gabime. Αλλά αν μένουμε στην προσευχή θα μας απαντήσει ο Θεός. Por nëse qëndrojmë në lutje, Zoti do përgjigjet. Όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα βρει την πίστη ευθύνης. Pyetja është, kur të vi biri i Perëndis, do gjej besim? Γι' αυτό πρέπει να το προσέχουμε ιδιαίτερα. Dhe këtë do ta kemi shumë kujdes, Επειδή βρισκόμαστε σε δύσκολες μέρες, sepse jemi në ditë shumë të vështira εξετάζουμε τους εαυτούς μας αν είμαστε στο θέλημα του Θεού. dhe të shikojmë të tërën neve brenda nesh nëse jemi në vullnetin e Zotit. Σχέση μας με στην εκκλησία τους αδέρφους μας ποια είναι. Marrëdhënie me vëllezërit në kishën, cila Σχέση është? μας με το Θεό ποια είναι. Me Zotin, marrëdhënie me Zotin, cila është? Δεν θα εισέλθει σε βαστήρια του να σου λέγω πως είναι Κύριε, Κύριε, Nuk do hyrëm për në Zotit ai që thotë o Zot, po është bën vullnet atit tim.
Αυτό μάθαμε και αυτό συνεχίζουμε να μαθαίνουμε από το Πνεύμα του Άγιου. Këta mësovëm, këta po mësojmë nga Fryma e Shenjtë. Δεν μπορεί να σε οδηγεί το Πνεύμα του Άγιου και να ζεις μια σαρκική ζωή. Nuk mund të udhëheq Fryma e Shenjtë dhe të jetosh një jetë miqësore, Γιατί διοικούμαστε από το Πνεύμα του sepse neve udhëheqemi nga Fryma e Shenjtë, οποίο κατοικεί μέσα. që qëndron brenda nesh. Δεν είναι δυνατόν να σε οδηγεί το Πνεύμα του και να έχει προβλήματα με τον αδερφό σου. Nuk mund të udhëheq Fryma e Shenjtë dhe të kesh probleme me vëllezërit, Αν δεν έχεις καλή σχέση με τους αδερφούς, με την Εκκλησία του Χριστού. mos kesh marrëdhënie të mirë me vëllezërit, me kishën e Zotit. Είναι θέμα του να προσέχουμε ιδιαίτερα. Këto janë ta tema shumë të rëndësishme që duhet kemi shumë kujdes. Βλέπουμε τον αδερφό και να γυρίζουμε το πρόσωπο μας άκουμα. Të shkojmë vllajën dhe të fytyrën tonë na kthejmë nga ana tjetër. Πάμε στο τέλος της Εκκλησίας. Fundi e shafër. Το μνήμο λοιπόν διάγεται για οδεπνίτες στις προσευχές. Pra me kujdesi shumë të madhe duhet të qëndrojmë në lutje. Πάντα είναι να εξετάζετε την αγάπη μεταξύ σας. Prandaj ne duhet të shikojmë për dashurinë brenda nesh që kemi me njëri tjetrit. Η αγάπη θα μας πάει στον ουρανό. Dashuria do na shpërë në qiell, vëllezër. Γιατί είναι διαφορά με τους ανθρώπους του κόσμου. Dhe ky është ndryshimi midis nesh dhe njerëzit që janë në botë. Μόνος χώρος μέσα στον οποίο υπάρχει αγάπη πραγματική, Vendi i vetmi që ka dashuri të vërtetë η Εκκλησία του Χριστού. është kisha e Krishtit. Και αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Dhe dashuria kjo është dashuria e Zotit. Βλέπουμε τους ανθρώπους που στέκονται στα αξιώματα, τσακώνονται μεταξύ τους. Dhe shikojmë njerëzit që janë në pushtet dhe që nxirren me njëri tjetrin, Γιατί θέλουν να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. sepse duan të marrin pushtetin në dorën e tyre. Εμείς όμως αγωνιζόμαστε για να κάνουμε το θέλημα του Κύριου. Por neve mundohemi që të bëjmë vullnetin e Zotit. Πρέπει να δούμε οι άνθρωποι τη συμπεριφορά μας, τη Duhet ζωή μας, duhet të shikojnë njerëzit, sjelljen tonë dhe jetën tonë, για να καταλάβουν ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού. që ata të kuptojnë që neve jemi njerëzit e Zotit. Η διαγωγή μας είναι σοβαρό. Pra mënyra se si ecim në këtë jetë është shumë e rëndësishme për ne. Εάν οι άνθρωποι δεν σας καταλαβούν και Nëse njerëzit ju thonë që jeni të keq, ju të mirë, τον κάνουν σας έργο με τα νύχτα αυτά, po kur do shikojnë veprat tuaja të mira, να το ξέρουν στον πατέρα στον στην πριν της επισκέψεως. që të lavdërojnë emrin e Krishtit në ditën e ardhit të Tij. Οι άνθρωποι μας παρακολουθούν. Njerëzit na ndjekin, na shikojnë. Θα έρθει η ώρα που ο Κύριος Do vi momenti që Krishti θα μαρτυρήσει για μας, do dëshmojë për ne. θα έρθει για αυτή στην εκκλησία. Dhe ata do vinë në kish. Να προσέχουμε πάρα πολύ τη συμπεριφορά μας. Kemi shumë kujdes si sjelljen tona. Έτσι θα κερδίσουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Dhe kështu do fitojmë njerëzit që janë anë mbanë. Στον νέο και της καθαρότητας των χειρών θα σώσω το μία αθώο. Sepse Zoti thotë përmes pastërtive të duarit tuaj unë do shpëtoj njerëzit tanë. Ο Κύριος να σώσει τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Duam që Zoti të shpëtoj familjet tona. Εάν λοιπόν η συμπεριφορά μας είναι αγία και καθαρή, Nëse mënyra se si ne ecim këta jetë është e pastër dhe shenjtë, ο Κύριος ακούει τις προσευχές μας. Zoti dëgjon lutjet tona. Πολύ μεγάλη προσοχή. Shumë rëndësi do t'japim këto fjalëve. Ο άντρας σου είναι πιστός. Ο άντρας σου είναι πιστός. Burri tënd është besimtar. Η γυναίκα σου είναι πιστή. Gruaja tënde është besimtare. Μιλάς τον λόγο του Θεού και δεν σε ακούει. I flet për fjalën e Zotit dhe nuk të dëgjon. Εάν δεν ακούει τον λόγο του Θεού, Dhe nëse në vend të dëgjojnë fjalën e Zotit, να πιστεί από την καλή συμπεριφορά σου. por nëse nuk dëgjon fjalën e Zotit dhe nuk ashtu ja, nuk beson, nga mënyra se si ti sillesh ai të besojë. Θα δει καθόλου καθαρά τη διαδοχή σου. Por do shikoj mënyrën se si ti sillesh e flet. Βλέπουμε ανθρώπους εκεί που ψεύχονται και τους κάνει σωτηρία. Dhe shikojmë që njerëzit që luten dhe që Zoti bën shpëtim. Μια αδερφή που είχε έναν άντρα ο οποίος ήταν κρεοπόλης. Dhe një motër që kishte një burr që ishte kasap, Πολύ δύσκολος άνθρωπος. shumë njëri i vështirë, njëri që s'kishte fare kujdes, Δηλαδή προσεχόταν για την pra i lutse për burrin e saj. Πέρασε πολύ καιρό, αλλά συνέχισε να προσεχόταν. Kalovi shumë kohë por ai vazhdonte të luteshe. Μετά από μια προσευχή επιστρέφει στο σπίτι του. Dhe pas një lutje si vinë në shtëpinë ajo, Και βλέπει τον άντρα ψηλά τα χέρια να περνάνε, να πνεύμα Άγιο να μην δώσει. edhe si syrin brenda në shtëpi kjo gruaja shikon burrin e saj, i mbush me frymën e shenjtë me duar lart dhe lavdëronte Zotin. Σαν Άγιος άνθρωπος. Ndryshoi jeta e këtij dhe u bë një njeri i shenjtë, Θέλει να διαγωγήσει η γυναίκα. sepse ky është rezultati i sjelljes të gruas që qëndrovi. Σας παρακαλώ, τα οποία που εδώ τα κάνουν πράξεις. I lutem vëllezër këto që sot dëgjojmë, t'i bëjmë vepër në jetën tona. Έχουμε παρησία και χαιρετάμε τους ανθρώπους. Kemi guxim dhe të kemi kurajë që ne të përshëndesim vëllezërit, Να αγαπάμε τους αδελφούς. të duam vëllezërit. Λόγω του να αγαπάμε λέει, και τους εχθρούς μας ακόμα. Fjala e Zotit thotë që të duam edhe armiqtë tonë akoma. Και θα πνεύμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να είμαστε σύμφωνοι με το θέλημα του Κυρίου. Kemi shumë kujdes që të bëjmë dakord me vullnetin e Zotit. Η Εκκλησία του Χριστού είναι αγία. Kisha e Krishtit është e shenjtë Η Αγία Εκκλησία θα παρεμβαίνει εκεί. dhe Zoti do marrë një kishë të shenjtë Θα në qiell. κεντρώμε βλάστη την αυτόν. Prandaj thotë me frikë të madhe të punojmë për
shpëtimin tona. Pa shëntërim, asë dhe njëri nuk do shikoj fytyrën e Zotit. Lavdi Zotit. Zoti na bekoj shumë dhe Zoti na thirrë që të vëmë në qiell. Ό,τι και να γίνει η ζωή μας, μαζί μας ο Κύριος. Çfarë do të ndodhë në jetën tonë, Zoti është me ne. Ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Kush mund të na ndajë nga dashuria e Zotit? Λήψεις, στεναχώρια, Trishtime, probleme. διωγμός, πείνα, Ndoshta mos kesh tashbuk, γυμνότης, κίνδυνος, μάχαιρα. probleme, shumë rreziqe të mëdha. Ανικάς με θανατούν με θανατική μέρα λογίστημα της πρόβα της φαγής. Dhe si thotë fjalë e Zotit që ditë për ditë ishim si dele që ishim gati për therrje. Αυτά τα υπερνικόμενα για το αγαπησέ του Θεού. Por ne gjithë këto i fitojmë përmes atij që na deshi, na dashurovi. Είμαστε του Κυρίου και ο Κύριος φυλάει τα παιδιά του. Jemi të Krishtit dhe ai ruan fëmijët e Για να tij. είμαστε του Κύριου πρέπει να υπακούμε στη φωνή του αδελφοί. Por që të jemi të Zotit duhet t'i bindemi zërt të tij. Fëmijët e Zotit dëgjojnë në zemrën e tij dhe e ndjekin. Προσέχουμε τη χάρη του Θεού μας, Ju lutem të keni kujdes me hyrjen e Zotit, τη ζωή μας και τη συμπεριφορά μας. në mënyrë se sillemi dhe jetën tonë. Να είμαστε ενωμένοι όλοι Të jemi të bashkuar të gjithë, και ο Κύριος έρχεται. sepse Zoti po vjen. Είτε να παραλάβει η Εκκλησία Αγία Καθαρή. Po vjen të marrë një kishë të pastër, të shenjtë, Έχω ξαριτίδα τη Λίδα, që s'ka as dhe njollë. με μια Εκκλησία που είναι Αγία και άμα. Një kishë që s'ka as dhe një akuzë Μας të έδωσε shenjtë. αυτή την ευκαιρία ο Κύριος Na këtë dhe Zoti këtë mundësi na dha, να ζήσουμε ζωή αιώνια μαζί του. të kemi një jetë të përjetshme me atë. Σας ευχαριστούμε γιατί το άφησε με αυτό. Ne falenderojmë Zotin sepse nuk ishim Ξέρουμε ποιοι είμαστε. ishim të denjë për këtë. Στην αμαρτία. Ishim në mëkat, ishim të vdekur. Φύγετε τις αμαρτίες μας. Ishim të vdekur në mëkatet tona. Μας λοπνίσει ο Τόλιος. Dhe Zoti na dha jetë përmes Krishtit. Δεν χάρη είμαστε στις οργούς. Dhe është hiri i Zotit që jemi të shpëtuar. Është një dhuratë nga Zoti, Ευχαριστούμε στον Χριστό. sepse ne luvdohemi jo në emrin tonë, po në emrin të Krishtit. Αυτό θα είναι την επόμενη φορά που θα έρθουμε να σας δούμε όλους αγαπημένους ευλογημένους να ξέρετε τον Κύριο. Dhe me hyrjen e Zotit kur vim gjendje përsëri, dua të shkojmë të tërë bashkë në paqen e Zotit dhe në dashurinë e Zotit. Lavdi Zotit. Falenderoj Zotin. Μαζί σας, όταν εμείς είμαστε με τον Κύριο, θα είμαστε μαζί με εσείς. Kur ne jemi me Zotin, Zoti është me ne. Είμαστε με τον Κύριο. Jemi me Zotin, Σε μιλήσει ο Θεός. Zoti na bekoi. Aleluja. Fiton Zoti.